kuna Northern gi hai tarim jakanda first initiative lo si koi season lo bra koi sai tamu tambe ni ko smile tun gi to duna Myanmar da chatna me am ko apito da chatna Yangon da dagi mandle chatna duna medical tourism si tamu kara area da koi hena fagat pe yani tamu ta PDC koi achaw interface sam so jori medical tourism ni matang se yamna koi gi kana gum kham dal su me am le ko medical tourism ji kai no ne medical tourism se na medical tourism is kari no masigi kai lo ru ma thong dang ji lo tamu ten tam thabi tamu medical tourism koi da tourism ma ji ga item ta le hoi tourism days lai koi September 29 la no do ya bana lam koi ba ba asarman to mafam phajaba yeng ba dagi adventure on lai ko ada health ki tourism si koina medical tourism si industry de yaw ba yaw do aduga health care da health medical kind of department si yaw ba si yaw da itom to wan bhai da ado sigi si taseng badi amna composite or the poni medical tourism lai ba si lo da phatab ya roi communication lai ya roi connectivity lai ya roi security yaw da land da pam da koi kasi lai sat ni aduna sigi si koina lai sat pa habani lai sat pa di mafam pa ba sa laga igi privacy affordable over igi pamjaba lai du se khu sin bagi haro heart operation haro mid ki haro plastic surgery cosmetic surgery dental surgery si ma'am si cosmetic ki kanagi medical tourism ki sanai siam chatle ayamba jalisi koi Brazil adagi Southeast Asia da kano si am chale Thailand si am chale adagi cosmetic hara gana South Korea ado very recently in the last 1 decade India gi medical tourism si masing yam hengala tasing badi Thailand na koi deni wangam mani ado hoji si population yam ba ga ga India na hengala isam sanna lain ba afaba leradi ni lakani isam sabba Thailand gi hojik 64 JCI accredited hospital live JCI is international arena da safety protocol hai tar sangi bada na ba shoiro habi India da 46 ni play adi mon heli hai tar adi India su pick up taw ko masing yam khalai aduga India gi in the last can you see 1 year sida some $16 billion masi generator aduga India government su yam kanna su honari heal in India na adagi wellness ka hapsan na India da lain bala aduga lain matung da ko yesu yare ko roji yare mai tauna si mega tourism ma sidi laga mai experience po sa kini pisa kana mana lain ba sisu gano na India gi kudong sa isi khong ba ma America da heart operation ta wasi ka dagi India ta wasi ka ji adum 1/10 of the cost never just like Bangkok ta dagi akoi kini transplant home ni mai ta na sorry home bisim lai ra adagi akoi gi tongan ba akoi gi holistic approach ma India gi lejaba aduga chima maram waraga India si am kana bum tawe facility afable ragati distance is not a barrier howji private number from jaudi Singapore chali sidi American Singapore chala layeng Chinese student na hinap sa purpose Singapore chala layeng chale American afable ragati distance is not a barrier akoi ji connectivity thambiu aduga koi flight ke kare international flight thambo ado facility de ram la oi ado facility le ga di lai sin hauji akoi na taja ram na ngoi da yamna ina curious ori si dibuga mai panjang ka som na tabi ra ho de sahi ha ro de kangpo mission sa yam chat na me ta ya si pura exodus Manipur exodus ada ten kala sa mapam when lepam salpam je igmen ule adagi Alipur mission hospital adagi valor anga ko da sakja no sing dia 25% se
Valor clients 25% also India oil. Sika gisali no da bafam to phabagi nungai experience to adagi magi clinical outcome phabagi Assam da Guwahati da hoji ai hospital phabi am lele ka ado train si taba ahum bari di mi pi talaga Nepal gi da ai hospital le Nepal border da adu sadari. These are all medical tourism. Say that local medical tourism have like कोई कांपोपी मिशन होसाल जैसे लोकल टूरिज्म का Manipur na sakpa adagi akona atopa state lalaga na domestic hai akona jibu chali ba adagi Alipur chali ba Bhalu chali si domestic international tourism machine na mapan dagi lakpa ni mapan dagi lakpa si ayamba India advantage si cost factors ni adi Bangkok tagi Indian home aduna hauji in short Manipur ki damukta akona haiba taragadi apa facility leragadi lakani aduga connectivity hengalagadi amona fare connectivity like de ngadu ne adi mandal dagi kalta di imphal la ayasi yam khudum cha de ba tara la ningda ta khai bi le horane la re connectivity mari ba direct imphal interest ya to thungo adu le mamuni ko jona simam chi lena kaino tawre aduna medical tourism chakalan base ki koina medical tourism board ami sang adi Thailand delay si yaw magi home yawre transport yawre adagi tama bai koi administrative department myam loi ni yaw ne si myam si taw comprehensive oina sep were facility lai re adu accreditation na safety si ka ri lai kanan haidu no ado JCI si su yam phana lai re ana Thailand example amani ai pisam si aduga natai te mafam mayam lai mai area da kero to ya ba adu Singapore su one of them amai tawna Manipur si aphaba facility lairaba aduga government sina medical tourism dagi revenue si yamna la han haragati akoina lami thong phan ba adagi connectivity hekalan ba law and order phan ba yam changi ado hostel katagi responsibility oidaba yes akona somdagi Myanmar gi na ba am lakhi bai se akoi katagi ipon na te ba India government gi yawam sangi connectivity adagi mo relationship adagi Manipur government gi side gi se Singapore border gi si la in quality me si loin facilitate ta me si matam du ba sangai facility gi tu ya na su relationship pa me si sa hostel da mandle gi misala me ambassador gi ambassador lai adagi chingi lai wala la ba ta mo ya na me udei ba mo maron da ngang nei ba kyam nu ngai je ado oi thuk ta na te ha me ai hajini si Manipur se oi thuk ta na te ado when already example set ta ure hauji hiccup khara lairi hauji lai si adu this will be rectified hopefully maroina Delhi and Manipur mari loina gyan tamina ba matawaga so shop ti taw kan smart lai fi yaro adu tawaga di koi medical tourism che amna chauna lakani medical tourism la pa da kanari se hospital lu lai ba thamuk to me am lai na adagi magi leifam chawam taxi gi everything thamam ba ngakani pesa just like other tourism tai dai lai se when the pu gi bai experience on the pu gi ne the experience pa han ba aduga revenue hangala ba and it is a big industry medical tourism say it is next to IT aji India gi partnership boy ado kanna so honari here in India akoi havi aina here in Manipur India Manipur hill ta wi aina mentally physically spiritually laina ado wellness abam ju ko wellness ai si tasengdi naraga lai bisata ba nadana ngak thok ba si gi su acho tourism in there ai mafam kha moi set tawni adaida marin ayuski program में हमसी meditation yoga diet adagi psychological treatment so many other things si thamanga lebe ani lebe hum lebe ataga satna remsi
Sana si North America si world yun na number 1. Wellness tourism. Wellness means prevention of diseases. And it is also proved that so many diseases can be prevented through lifestyle. 30% kalkani kuina gene na purisi genetic gift hai se. Ado 70% di kui lifestyle control tawe. Ado lifestyle si di kalai bakut lai kui isal bakut lai. Chari ba thai ba khali ba oli myam se. Sina tawaga kuina kaktok ya is scientifically proved tawe. Ado ga kuina wakhan si matung ina nilai tabu wakhan stressful wakal makhan ba matam ta. Ado da lesson deba. Akoi gi haksang da chemical loin thadwe. Ko haksang si 1000 chemicals ni manufacturing body ne pharmaceutical industry ma ne aduna haksang organ kudi magta loina phan bana ta so hon bise tawdoi ne happiness peptide lady stress peptide lady bp wankal lali diabetes lali adagi somda happiness peptide sidana haksang si phagalali ajung gi cell sing si adagi meditation ji meditation si kaino haigadi masi universal over poni adoga India dagi hobdok sa raga su ajik west state tamme kaya scientific study di moi loi tam thok we learning we are relearning from west adoga akogi MRI functional MRI EEG na mai test me aphi taw matam da akogi brain da change lei meditation sina akogi grammar hanglan ba memory hanglan ba adagi stress handan ba BP handan ba heart rate handan ba tumba nungai ba adagi attention span hanglan ba sina si meditation ngame meditation ni kaino sidi reduction of thoughts ni basi wakanyam khalle settled mind hai no muda 30 to 40,000 thoughts lai hai yo ado ayamba 99.9% de hogi bagi nungai taba mayam lakada bi akiba ani sina ayambo e yengbi mayam masi je khanbada ba aina kari khalli aina kari fauri feelings khangli yam de se I cannot choose kana da wakanji yaman gina ada wakanji handagi ba matam da di handan basi kanana tawda ge meditation gi program sina ne meditation si shor hon bi lai try to no focus to bi lai haksang gi body part khang ge mahanang de adu di different technique ado padi sambada koi conscious breathing hai ai shor holi he se kaw da ba ningsang ba yeng ba ai shor holi si yeng ba da khang ba da oxygen chang re carbon dioxide tha dore carbon dioxide na o ada mo oxygen on to ko mo ko ako mo ko da bi ai ko ai ga dei thoki ba carbon dioxide de wala oxygen se ai na mo na hon je me ji guarantee lete carbon dioxide na wala oxygen do so no ko bi ai Jesus Christ no wala ba we are sharing the whole universe nadra ada we are all interconnected kun khali wakal si cosmic energy da cosmic world inside le have ko chima aduna koina karam kanda si la kada ge da wakhan ji choose da ngam ga ge da when there is no thought le da bi ka wala past ka future la thoki da thought le tre the meditation is kind of the state of no thought and this state is so powerful you can choose you can innovate you can create anghang se present moment lai present moment lai the past future na ta ba adu ni they are very innovative cosmic like intelligence ni lai sai ani de na manga wari sa yin yo they will try to solve problem independently angang si mangsal lai sina school da thaba imung nung na lai kai na society na nang anu khandiya de kai ba si sai ko tha so lo sa mana ba thot si hanjan jana same thing again and again 99.9% adu da dika this is the moment since the why we the present moment the sanga kano ta busin home busin wakan home busin ya wakan home kan da agi attitude home kani agi habit home kani agi personality home kani adu mai ta ga
change tꯧba habadi either grow tauba nataga handaba adi lepudi ade lepudi tawi adi miyobagi se consciousness se handara agadi thabak oina su handara kaneba our consciousness creates reality hai ayo thoi puno ja ai khanbadu ne ji de sila ji khalaga lak na ne conscious oina ai sija jage lambi no ona tension le ai sila ala sum chake consciously la ine lambi da tayar thabasu consciousness to na thari ne afaba fataba society gi aduga globally punamak se ekoi consciousness wangan wam changi adu kam kam phangada gi da when you are in the meditative state adu present moment da leiba ha se kana na ngamgada gi da when you don't have the ego ego is no ego is the attachment to false image ai dina taba acquire oiba hatangi phangba se ai hiji I am the managing director of Shija hospital si ego ni ko adu hek makki badana ai ngo da badu to ya bra hai ra ne ai di adu gi sagai ni ai adu gi religion ni ai di adu gi country gi ni adu ne lan sok nei ni ego du ne ai lan bu sum bai di to ngan hai ko dharma ji la le ya ro dharma ne maram 60% of the global war is thui ba ado attachment ne ba ati mo sang de madu du bu to lai han ado the present moment is not sufficient for me ai sana bo du de main pan ja bra to shi ni na sagai da adi inu mo status ta attach ta hu pe ne ba sigi process lai gai di present moment de lai ngam ha anong di yame but they have nothing the state of no thought chidagi hama powerful like they have nida ado adu state ta tanam hona ba sidi it is possible only through program of meditation si tawra kanda da khangne bo meditation si da koi wakhanji lai re dana adu ka da ni wakhanju ya mai ko ya mai lai re wa adu ka da di kwai di chaw bo lo thol ka do ji na gi subconscious mind si ne subconscious mind di nang he po pa di na segula pa di madung da lai ba reflex naam ji ne ba ai di within fraction of second nang react ka do ni adu da changa aina subconscious mind ji khongdo pom changi ta di jam chamana lai do ni ada subconscious mind ji da sambai si aina conscious wam changra consciousness of the consciousness ada aina kari khali aina kari phai se aina conscious warga di direction to change to ya I have to choose it ai sigi wa kan jeng ngon nungai te ai mo the feelings nungai te thought ka feeling mari lai nei ko ada feeling ka thought ka sin punjan ga ba align ta ba nang to lo mu da thawam te lai te heart brain coherent ka wi sigi se ado sigi posit ta ba se sungam nam jada ba kaino da setting mind koi sendrang kho sendrang lang bu do yamna setting mind hai jini ada social media na muka sigi posit mu compound to angle le man ngala pudi kadra aduna ajik like generation si am wadu ri kwa ai sigi aduna ne ai meditation revolution am ta ka lai re na hai se especially Manipur ni atai si mai ta ka lai ado ai si meditation gi da radio da tv da wa ga bu ka thok ra ado ai na di meditation and health have ni health si meditation por pu ba by changing the thought process I mean sagi we are participating in the disease process tonga disease mayam se nak thok pa ngam se hair meditation tawraga telomere ni leba jinda chromosome da koi gi protein n by ke yauri si sagi ga nang healthy ni kuin hingni every time your cell multiplies
si sum tenzila kane obai thang the sales multiply damo other was it tumide ne chide ne that is the cycle meditation say mitra mari tawkanda zagi telomere sagdom okay si scientifically proved tawabne telomere sagdom ni na health span hengal ani life span hengal ani adudi meditation si nagi bulla lei jaina ada hingba si bisi nang nakutu si amlei habne adagi meditation tawraga anda akhoi amygdala na brain da problem lei sigisi nang stress yam leraba chronic stress leraba ajiki class is out here it is stress related organ in brain gi meditation tawraga anda pixel nagi stress handara kanda brain change laiba aduga gray matter hingala le adu EEG na akogi brain gi wave yengba am leibra akogi neuro daga tawido ai brain ji wakan kan basi yamna agitated oibra natra gyan ta bra ta da bra da deep sleep phangi bra kolibra haise adai da theta wave se deep meditation da phangi ado theta wave sikram kan phange da deep sleep da phangi quite again one line the hiding by there what is the uniqueness of Shija hospitals Shija hospital gi मैं हमने तो का the take line से ताऊ कई इन hiding ये ताऊ कोई tagline से human technology ngakna yare hagi AI la isi suna AI ngakna aji AI la aga di doctor hau famre yare ba AI da di feeling si yare ba aduga mag emotion si yare ba aduna ngasagi anaba na phawu dori basidi the feeling nung si lo thoki ba akoi thokam ni ko nung lo thoe Nagaland gi ni ada bil singam da soram me ba nigi national event da eto na ba good morning how are you haidin nung lo thokam ni ko clinical outcome bi phajare ba nung bi na ram lo thokre ai sida amaduna di gan ta na tumur lai da so na abra na da how are you haidin yes BP ni ko ni wa gang da ko tamang bi to ri ba adu ngasagi the feeling yes the emotion si processing sagi AI na sinbada ngamgadra si question and the technology si license ko sukaide but behind that the human touch sima adum yaw da bane se koi gi tagline sim yaw jabani sija gi logo makhada na green na iraga na human technology na adu gi tagline ni le se adagi atopa amana medical college se ko likha khare ko sigi tongan ba koi logo ma semi lari ka torga sida akona piri ba tagline se kari ga seeking within have you will not find solution outside sagi manung da sangaga subconscious mind da sangaga nangi laiba solution problem na ngai unika aduga you will find the solution adu sambung ba se amna spiritual way aduga that is the only way I was seeking within sina tagline way medical college gi and this is doing quite well haji right right sing adum noaden adum taibne right se kaitana adu kaino da anatomy physiology hatna teba boy da koi formative paradigm lai communication gi empathy gi adu compassion gi adagi legal issues mayam adagi so many other things like other than medical science so that when a medical doctor when a thologu matamda communication da phawna ba when ni thanam khona da ni ga tina content aina sim haido ko da nang kai phawu da ge se khangde ba no hadu da ni khanaris am sum adu ba tamu mara thana tamu supplement to wa na koina patient party na sume am khangzab se doctor is next to god hai ko aduga doctor sigi magi ai matan sai rebudo na good morning how are you doctor sina magi no I will smile face am la ka da khudang ge pai bu bai dini da
ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅꯩꯌꯦ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯁꯧ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯁꯧ ꯂꯥꯡꯉ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯝꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯥꯃꯦꯗꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯂꯤꯡ ꯐꯦꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯂꯤꯡ ꯐꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯧꯕꯗ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯟꯁꯇꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9, 10, 11 ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯅꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯔꯃꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗ ꯑꯃꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯅꯗꯕ ꯀꯨꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯃꯟꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯃꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯟꯅꯔꯤꯉꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯊꯣꯔꯣꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯐꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯤꯃ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯅ ꯎꯠꯂꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯣꯄꯥꯜꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩ ꯕꯕꯥꯗꯣ ꯅꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯊꯣꯡꯖꯤꯟ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯪꯖꯕꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯅ ꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯎꯒꯗꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯄꯤꯖꯧ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯁꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯐꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯄꯤꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯕꯕꯥꯗꯨ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯒꯠꯇꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯀꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯉꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯏꯐꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀோ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯀꯦꯟ ꯀꯤꯜ ꯑꯦꯟ ꯍꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯃꯣꯝꯅꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯁꯔꯒ ꯌꯧꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯄꯇꯥ ꯌꯧꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯥꯔꯨ ꯏꯃꯣꯇꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯔꯨ ꯏꯃꯣꯇꯣꯁꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯡꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭रीज ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯦꯕ I'll kill you I hate you stupid with feeling ꯄꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯐ꯭रीꯖ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯥꯏꯁ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯞꯇ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ I love you I am very grateful ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ with feeling
ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜꯁꯤ ꯂꯧꯋꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ LCDꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯉꯥꯎꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯁꯛ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯐꯖꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯎ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ 70% ꯋꯥꯇꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯑꯝꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯁꯦꯕꯣꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯗ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥ ꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯋꯥꯔꯗꯇꯨꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ words are energy 하래요. ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ? ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯇꯨꯝꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯃꯤꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯊꯔꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤ. ꯑꯗꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯅꯥꯌꯦꯡ ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯧꯏ. We call it culture. Organization culture. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯦ ꯅꯣ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟꯅꯦꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯎꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯁꯥꯎꯕꯁꯦ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ. Anybody. ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯦꯇꯥꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯕꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ. But research is being carried out and we have found out lot of things. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ khitang understand tawbadasu khitang waba haitare ko but aigidi area of interest is senior amodo supplement to no tare hazik singi to bakuna I love you thank you I'm grateful to you have am sida thaina khoina chu anga wani matam lai tare se pakhat pabu phawbo ro na taga khongam kholam to be ro ahan sing mai hai tare ko ising sida glass ro ga sola ga thabu matam da phawdo aduga khoi any pakhat pa khogat pa yaw matam su lawai lem phu sida center sida ahanduna it's no ka da to dugi amna ya da khoi pai busum shamna man ka ga se madu to pharame bo khando adugi feeling du leba ya mari wais ai ji si gi program se leba ai crystal utsageba ani dugi khelabada interesting way da matam jam bibi aduga tamogi dream project sem phadana tabi ngasagi tamogi hospital si no increase zone ne khai bhai si phadaba yam phadaba bhai tare khoi gi free zone or lu gaina yam long ni man man ta no entry zone is a very interesting one ada dialogic no entry zone dai se angry se anger se masina hakchang yam sohle ada koi gi healing place ni hospital ni mani heal to wi lai ne lai se kado wi lak to no hospital se da healing gi dang to lak pani mentally physically spiritually ada anger duna usagi narabudu da mukahna option bi fam lai yes aduni ato to ba khoi gi hoi private hospital sing jadi kya thangade government hospital sing jadi hekta mauga nurse nei so lang na sister sidam ka pi ga kenu la lage ka hai me am sing se dun hoi ala thengna ko me am thengna ko su ya du bung sai jabu ne ba judgment with the so khoi breakfast judgment no kill duna agai judge na sorry breakfast so lang na la ko na so na court la ka ndadi asumana du yeng once judgment be ready kolomdo to roi bunina adu ma doctor gi magi leba ke haitare gun meam haitare go na takpi adam hojiksi Shija hospital gi almost 60% 70 option ma yawra bani adu bu hona ba praja singi hona ba lep to miyam gi hona ba lep to miyam to re duga agi khogi as a leader mo in haitare da takpi go na dream project se kaino
kari le tamo sai target thamini 2029 ki target namsu la ye du gazi sese hospital ki dream project si kai no akoi ki maru ba si koi community connection si yam chaw na koi de le kaida da ngasi season oi si society no hin mani mogi blessing hai ta mogi thajabi ba hai ta ada thajaba si su mahan da nam hona jaba koi site gi loina we have to pay back koi like facilities aduna kwai gi chaw ba koi gi dream project si affordable excellence in healthcare healthcare si yamna wang ba healthcare si affordable oi da gi kana de affordable ju hen ba aduga yamna excellent ju hen ba sigi si yam chaw challenge oi ko kaida da koi economy sina su yamna wahan ba adagi modern hospital lama lingkhat pa su yamna intensive oi ba investment je sigi sima yamna chawna akoida challenge oi aduga community ga koi ga connect na ba to mafam da koi facility laina ba hona ba interior da kaida koi adugi su medical college ora mina koi na tonga village ka su koi adopt ta bulai jari aduga atopa mana koi research and development si hekatna ba koi na hona ba da focus ama sang healthcare si da and health ki maram da yamna dedicated oi ba university ama koi wakan le jai health expert led by health experts aduga health level loina maksi say medical colleges nursing colleges paramedicals health management everything cgc koina health university ni makhada monitor tawba aduga mogi quality assurance pilo khonakpa aduga industrial arena da thangkatpa nomna khonakpa adu maru oyena khale adu muthakta koina it can happen in Manipur also akoida koi journey sida khange mafam sida tawya ba mafam yam potential Manipur gi amarum da haraga koi nurse ki service Manipur na dominate tawin India se 30 to 40% of nurses metros Manipur de oy hospitality utang da Manipur no sin India gi singthok matam da hospitality industry failure ya de mahunda adagi quality kun lai ba adagi India gi act is policy na koi mafam interface with gi lakpa adagi Manipur is not a desert kya phajar me loktak se koi strength amani singma je koi strength amani to ba koi history itself war koi sida fierce war second world war talking the history of Manipur with all this koi feather on the cap Manipur si ai yamna phajar mafam ma oiribada arubu oiroi khanjai ado this is koi the future of Manipur hai tare ko koi oibyaba marina health ki matang da health science ki matang da adagi masagi aina haije ba wellness tourism sisu yamna chawba koi Manipur si healing place amu oibyane for preventive medicine sisu yam kana focus tawya jaga amne aduna yes koi facility leiba government ki collaboration policy am sangi aduna ngasai tourism board hai tar medical tourism board am sem sangi aduga koi leiba medical fraternity kudum nasu hariba policy visualize to biba it can happen visualization is more important than knowledge Einstein haina imagination is more important than knowledge sigisi aina ko bi best mi da possible among applied imagination na the sentence ne imagination is more important than knowledge akuna visualize the was materialize the kan akuna visualize the wasida negative or negative ha kan afaba on visualize the afaba or kan
This is what we attract. Aduna Manipur lay Praja Kudimak. Aduga fraternity Kudimak. Yes, I will Mabane and Sally Koli lying Mokulim. As you guide one on Hazard upon the 7. Ada akwai gi mari gi akwai infrastructure aduga magi system policy adu quality assurance man pagalam badi akwai thawni adu akwai di thabo oina ulakanda haji yego matamuda head injury yam chatnamin haji chatre mapan chatre ai di facility du lakpa dagi de ki whole surgery chanamba aya ma haji athu kai taw ba khut chok bu kai di mapan chatre man That was another aeroplane guy, but then could see the never. Within 6 hours of person to hold them. And when Maxi and a guy future the health university, Makoy expression, let's say. Adoga Akona Mamin si told Gibagi in the hospital, Sabanina. We will multiply various centers. Best wishes from the ELITETV also tamo gi injury ba me am sai tare ko ba mai pa po video lo selak pada du ga tamo ngasi be ki Shija na ngasi le be stand se si yorong na bo hono bada kana de tamo credit pibini credit sir I would like to give to all around us. It is not a single man job. Tatra I mana so it like about department ko sure ba amamam gi role se loin lay responsibilities e haji akoina operation theater ma harasin housekeeper lagta ba ko operation to e yes exactly mana operation ama taw matungda mathangi tawna mo na bada madu gi cleaning tawri ba kholi ba sterilize tawna mo khona adu lagta bada ko ya aina operation phayam hairaga su taw so yaroi adagi somda sterilization gi laiba adagi finance ki laiba marketing loina makse maru oida jaga amta yaudi maru oida na moi lairi adina moi integrity adu ya maru oi ad integrity is na quite chauba ko gi value system oina ko de laiba aina ay kalaga kobi soy tawa maga nataga digital attendance pira mga hangi bay se integrity na te ba se that is damaging to the organization agna agasi ko na si yaw si mayam sige collective effort mayam mag integrity aduga ko na vision siya taw ba ko pa mayam sin akoy kay sa lino si may si ay na taw itaw si gasi taw itaw si nuwa ko ni nuwa ta hongde ising saw the khangdi noksama the khangdi laise we should have a purpose purpose mo to den lai ni wani kita bi la to mai de ai mata nang halini nang lai ni karigin we want to advance healthcare life shape aisini we are in the business of dealing with life life tagi han maru kari le gen aduna credit goes to all around us. Madin Lurva, Nateva, Walker is Nateva, Tazabi even may should marry whatever. We say like the Rigadoni, Amon Haga, Patient Hagera, Patient Metabusilla, go here, Patient Hagera, a quick client Hagera, customer Hagera, cosmetic surgery like easy here. Amahalam the Nate. Ado. Eastern India, the cosmetic surgery is leading me. Kari advanced almost all the cosmetic procedures which is told over there. Aduna Naba, Nadava, Yendia, the says that preventive medicine issue, Aduka, somebody Iba business time to the customer highly required. Client Hagera, customer Hagera. They are more young than they can also exist. I am not needed without them. I young to see ya high tare more young than I existence ki very weak high tare. Aduna equipment is all because of them and to those who are delivering the services to them. Adu learn maxi maruai
law and order su maru wai law and order solakpada akoi soi sidi mane aduna it is amaram haraga loina interconnected ne asi akoi am phajana ningsangi akoi life sa intertwine tawa internal tawa intertwine akoi amaga connection le pon ne maru da pot amata leiti okay baso hum thami tamam matam solution pada last side are ko tamo as a entrepreneur moina as a surgeon moina as a doctor moina as a leader moina tamo manipur gi miam maruna experience like the entrepreneurs miam si gi phase tamo na ko gi toast bear bo hai tare ko salaga lambi si yat pira me si almost 40 years about ki journey si amna side ye ko na pung ani gi me ya de tamo unajar tamo na matam bi ne wai sane si masi ki na tung gi miram le hoga da bani Telur sa kolak pun nasi le post aku na YouTube ta upload tahu ni table dah hari ni meama YouTube tu thamu guys jadi he YouTube tu na hendo ni tu le hawa ni aduna sim basi hamna taru ga uru ga le in khala ibn hasinda maduda maduda wakhalu na pina madu wakhalu ni ko da entrepreneurs na manipur le riba magjin dhara ga chale meam sing si unaraga makoi kamani struggle to pura kamani sigi stage jo pa khoigi kanozi ahi madu da room se ahi bes hab na te ba meam sigi tamu struggle meam to tar kan to ngasi Dr. Palin na sigi stage ore se si we do khang wa kalu mani ne puthok che program se lotion nak pada tamu entrepreneurs sing adu khali meam za kari pawjil bibidi pawjil mu bibidi entrepreneurs who have yare aduga policy makers who have yare Mr. President loy na magpulaga we need to change ado change is possible only through the mind aduga aina mi atopa change tabu ngamoi I can change myself and that too by changing my own thought my own mindset aduna di howjik setting mind sidati traffic jam thobnina we need reduction of thoughts which is possible only through meditation program which is universal sigi dharma to address tabunate it is my birthright ado sitaraga akoi wakhan si hangalaga anoba wakhan anoba idea taraga adu bidu nti taraga di akoi wakhan hongi subconscious mind hongi adagidi mindset attitude adagidi agi behavior agi habit ta kai loi hongkani ai personality hongkani that is how we can change adu entrepreneurial oina di kari pangge se masima khangbam sang hauji kari pangge se hawol tamda ai haye ga chil haraki haine kada we are so confused and we are so occupied with the thoughts kana vi kana da vi ko 99% the useless thought na dani mental se ado sigi san da laga aina ba mi pose clearly uzaba aduna ai sa hije do imagination is more important than knowledge sai se imagine ta usi thoi do ni ko hamba da di adagi di na isi well defined or kani you have to paint the picture and different colors well kari fruit mature lit ka dagi siwa identify to and karba gari to me se siwa identify to nangi industry or nangi enterprise kari no endpoint da aduga kwaidigi maru ba haji the secret and how is me bagi haji secret udrabani hari banang pamjari pose adu nang already phangye na khalo I'm grateful phangdi bani ko adu ngakang su phangye na khalo madu da nang power the feeling the power and show the gratefulness masagi mind jiga emotion jiga ani si feeling jiga ani si align to holo heart brain coherent na adu to matam da na the power feeling gratefulness amaru ko gratefulness si laiba aduga as if it is already yours see how matam da na behavior kana kani wagang sa kana kani manaroi and you are going towards getting it matam sambi ai aku medical college 19 years sang hina
visualization already started even before that akoda mapan chalaga koi like tambagi wari ba kholi ba adani foreign de chalaga wara sai da laga mu parikha tha da khonna si myam si manipur gi su ya me 4000 matak tha ba si koi manipur cha mu madan khalle ba ko mapan de yam chane ba adugi khulung cha da su myam leina ado koi su manipur da to yai I just example mo sa ni ko ado khangi ba sa visualization je late tana khalle ba aduga I visualize medical college hajikshina magi masa mare mayama koi khalib ko si aina entrepreneur singa hainin bati visualize your enterprise to the end start with the end how we na tab ratio pagido and imagine positively as if it is yours. It is already happened. Sini Marvel by na pining ba ako na tamjaru ba hijaru ba khangner ba mayam si dagi ako na phangjar ba gyan hai tare ko si ay na simangai ay na hagida waibu the plate and Manipur belongs to the future Manipur hai tare belongs to the younger generation and their imagination. Nothing else. Manipur video ko tawja gadam we have to create koi haida ulai dana if you want to predict the future create it either yes koi imagination da never create taw de se adi create taw de future to predict taw me na adu gi pot na ina hajani okay thank you very much tamo gi chino to ga chupi ga dum bele tv na unajene de tanza loje bada matam tv dana am sang tv dana duga tum gi future gi tamo gi journey tamo gi struggle amon haji bo tele pak bu me am sing se me am da gi viewers sing da manipur pa andale bo viewers sing da kan gi dam ka tamo bu hanam thaga se thank you very much Kasi de bele tv gi adumba the entrepreneurs matang station jare makata na tungan manipur gi adumba the legends or me am sing se entrepreneur gi field da legend or me am sing si unajara kanda koi tum gi future ma sarat pada achoba thodang do koi elite tv dos longzagi adu lei be me am kasi lebo tamun tv le ba sumba supports adu suggestion me am de to bi dana koi hen phaba manipur ma sem da ba na da koi khudi ma saru ya me se ba thamjara kasi di kanini be thani jari bine besh